Apa tayo timat? Au ya kongat. Ila apu tayo kilo kulo. Tayo mga apu timimari kita wata kabit. Uminga. Unato kunil ko aput. Tayo ima sikunami mga kauli mga ikuwit. Tapaw nga tuwing na tapani aro kuwit. Namukya. Road to nowhere. Iya ko iko tayo magalang. Namukya. Tayo makayo mo sa kanyang mayuri. Imay yaw ro sa mayunga. Uya ka kanyang ukit. Kanyang tani tayo ko yaw to na tayo may chut. Anaw nga tayo may chukakani. Uya ka yun ako. Tayo mag-uuk. Siya kanyang takot sa kibat nga. Tayo mag-ukuyaw sa kako. Tayo mag-usik kanyang unak sila ako ni. Taman na uya ka yung magkutinga nga. Siya kanyang alag kapatakalo nga unak sila ako ni. Tayo mag-utununga nga. Tawaban na ungatinga nga. Tayo mag-ukuyaw sa hangin ng saw. Tamak ko nga. Manangamay po yung tijok ko man na. Ukuwali matiyat. Takong lang ipitakang nga matasay siya man eh. Tayo ko ako sa kaya doon namingin na ito. Aputi, au pato ni. Tayo ko uya kay kuwa yaw ti nupagati. Kuwa yaw ti limi. Kaya suga kalo kuwa yaw ta hapamayok. Ti sa katuminyo uwi. Naitiufay. Tayo kanit sa katuminyo uwi. Uya kami sa kautahalutik sa magkuha. Kingusaluwi. Tayo kami yung titakusyaw ito nakahayak ito. Piso ka kulumutan na yung ayong nato. Tayo may tunig. Ikaw masyaw mo. Ukakaw yung nga. Imasakom nato ko ubong atuin lang. Itatakom natin ng ano. Bakaw yung maya ito sa tunutin ni. Bakaw yung maya kayaw yung inyong nagutudwaloin. Tayo may nga buko di tamani. Ubang ngayon niya lang matulog sa mga tiya kama. Gulay hangit yung nga. Suna hangit yung nga. Kaya sa makunin nga. Ubang alit yaw atok tangan ni. Upiril yung nga uban ni. Kaya may nga yung nga. Nakungit yung nga. Inyusip. Tayo matigi. Atok uluya, atok atigo. Una, tuwa wala man. Naaliyan ay. Aliyan. Amma. Kuya sinyong itut. Tapani uya haluang itu fukkitu sinye uya haluang itu me. Tay kuya halumanya au payang ata au patulu silyo nikulutik. Amma taw tapan na uya haluang itu. Tay may tunik au payang galatunik. Tamakuya kangit. Tay masay na galataw. Taman na siya kanyo alakaw mo nga. Tay mataw malusok bigay sa unang mayabot. Ayong nasipan. Imay nga badlay buhon. Ayong nasipan. Ututik yung nang mayabot. Tay may nga buhon. Amma. Ukalo kay. Picture ito aloy. Nangyakay naktabon. Ang malunya kami iyang ita piyong ito. Kan makakilyo-kilyo. Allah sama ko natin tapay ko nalang ko tayo man eh. Ipiyota ka pa yung malaking may sakilyo ko nung ilang na ituta ko nung eh. Kangata ko na ito ilang kalakata ko na ito. Tako ay piyota eh. Kaya may tiyo yung mata. Ukuha o kalokay. Ayong naksibat to kilyo. Piyo sibat to kilyo. Kaya may ngayon. Ukuha. Uya kau kili nga. Taman na. Puktu alo ko na ito. Aputi alo.
unna uya ka yukilinga ano ko jual mitu aputang ti atilu ukwan alla ukwan ni huya ngita uya kai ano ka ngin mo ka sukal wa uta na magiliwang ngita bun amma apu mo ko ni galalu ta tai ko apu bagi yabu dili yutu na tulung ngata nagsiwarni natyo kasingin yang ngoti unang atani yang ngusing itong yang imakau ta kayo wata tay si mga tuloy ko lang tukul supuyo lang sa magata supuyo kalak tilawit abaliliwa kalutay si mga yaw tayo lang manit siya ko rin yung nakukaman na itipo tito ikalak lumayong lang tay may cuman amma supuyo kalak tilawo tay mga nito katiyang apun atuk tauman talwa kaya watong natya kasutunod talwa nga watong sa tukululok tilawo ang iyo wala ng luho kasi nga kamat tuko tapuna at jatuko siya kumitay jatuko umayo ko siya tunatok tawang miyong tana po ang malo utak tunun ang malo supuyo kalak silawo imay yung mayok imay tulong ng mayok imay tuyuyok tama naman kami ano kasi yung tuhapat taman na po sabo yung lugo suloy libagalo lang ngayon si Tupi yung lugo ukwal yung lugo tana ukutak masayaw pa yung supuyok bing ano kang iman kau yung mayawate yung mayon una inyokang ikalwapat inyokang ikalwapata kau yung mayawate yung mayon mga ano kasi ligo wan na yakin ligo tap manit yung mini ang masingang ano sa ngayon yung lumipan nigak pati ligo niya kuat tayo cuman sama ni cumini imay ngayon kau yung mayubugot upir ligo piusu yung mata udlumay ta kung itabon Allah udlumay kau yung magalawat tuta o kau kama lukibo kasuwan liyayok timi mo pito kau paliyayok Allah pito kaya tuyok paliyang mayabot siya na kaya ngita tayo may ngayon tayo cuman kau yung mayaw gani sa magkwas suli yun aw maliyo ko ti ato kun niyok pata sa magkwasak ta ko sigun naktuk ilyu tiyang ikalwapat atok tagun naman kanukuin na apot atok tagun naktuk tama ko kayo na ilatum na tana aw yukul mana kisokong itok nuna kagina tapa una kisokong itok may tapane kune kwa itok sedulunigit kwa uyang mo natin abarukain natin atau sumitiusigit sibotom aswila tamang bago tanda atilo atau skin namin mana nok koyo tukeno tabung tukingar tunar ya teman tapi mana nok koyo sana ruo tanda itu serewa tu pukikiro logo kijuina nilai nyame una kutana na yogayakte tsunami na kanero krugurune una kisutwine jero una ilura kamat kangan ilyun natami ta suminga
tupilaki kirollugu teeman avuraatilugu kammaatilugu piqortuvinernik qiyuktaala kisuutuinernik piqortuvinernik tauna illerilugu kisqungittiarvin qipaqankivit puqsikallaartiullugu ilanganing piqortuvinin qipiklutit unnualema qiungittiarlutit atuqayartut teeminnattau taalla taikana asuqtaavullaartuq avalullugu manangaannaulaa siniktaarvit taalla oqasuunayartut tatsumuni tupaqangikkiruarpat teeminna assanayunnartugut kisqungikkiruartut aksunaaqatuarluta taallapa aksunaa keitaujiitikkua vetteqajait aksunajorpalormatta taamattunik tamanna qanaartullugu qitiagunnaittorlum tamatsa taikane atuqpalortutlavut angupitliktaqa ilangane atummangissamanagu atuqsimanlarittuulu ilangane taamilingiutaanna uquluinnartunga taannattau saputiyunnartuq ilinni Uki. Any question? Before we move on to motion. Ako doon salita ka. Okay, no question? You all know everything? No good? Kaya mayun na alawas sa kaya. Go ahead. It's true that when Suli ba? spring of the year, when all the snow is gone, the ice is still here. Apo ta ka kung nitilugo si ko, tilugo suli. The direction of the sea, you look at the sky to see if there's dark blue sky, which is a reflection of the ocean. Sila mi atok bisaw ba imaw lang imanaw kung ang mga sinanganaw kung ang mga kulakan mo talo kayak ka. taaqtillugu malangmetuunaqaqqaguma tamanna nuna aputaqluaqanneuraartillugu aputaqtilluguruunait imau naraane qinnguttuaravammat tamanna taaqtilluguru qinnguttuara imau nara paunga pasaakunnuk atigingittiartagnik qaamayorummi tikunayartu tamanna apiqqulittiava taanna tungunammitteevikkattigutaina tungunna ilanginni maana qisuunartauttuq tamanna imau nanaanikkunne qinnguttuarunaq teemanna teemeligijuk tamanna qinnguttuara upaksukkajartavu unani teeman nunaput tamanna teemeligijuk kiittiartiksuungitarluaq Taana peqqusiqiyaina kummik. Tamakko peqqusiu atausummik kiukutissaqappangimmata atausigunniaqattanga kiukusiulo. Taana tungunna lillasuktinnaku lillasuktilligulu atuqpattavu. Amma tappaani nunainaalummiikutta imait tukuulorsimammijugun tappaanaammaariungataani ujaqatsiutuqluamanyaalumata taikkua iniaatuattavut nuqqaqatta qattirtaummatakamutaujai manna tunguniaalung atuqtavu taaqaluangat taaluanguamajuli amna qakuanginersauluni sunauppa tappakualu ujaqattuni
Aputakan itu alu inyo na ilang suna pataw tungun yung unang nakalupin. Imaw na la tungun ni atok pataw. Asibaw kaluta atok pataw tungun ni sinakapalayok. Amalo sila ikuliya hatalok siligo tungun ang haluwa ko niya hatamiman. Taon na naman ito mo yung mata. Kaya ko sabi ka, manito alumiyak pa yung mata. Kasi na ako na siligo. Imay ako nakituta ako siligo. Kau yung matisawa yung mayugot. Taman naman ito alumat. Tamat ya aw pa yang ako yung sikuy. Matumuman nakalo at iingisangin. Tamat ya ko imaktali. Tamat ya sinaniyak tunong atok tawa yung mayo. Manito alumi. Siko ka pa yung may langa. Sinaniyak siyang itumi. Amalo. Ayaw suya mayo. Tayo manubuyay. Abong ako to. Kim ako to yung misyano ko ta. Tayo ma. Tayo ako nubuyangin. Putuyutan ko yak tulik. Tunguya ko yung tulik. Tawag ko at ako yung mityon. Tayo may tunik. Naunay ko dati yung tungo ng may. Atok patungo. Apo tayo tungo ni. Tungo na kaon na pamiyok. Aw niyo lang ay malo. Mananunaw na ligalawa nga man na tungo niyo pamiyok. Apo takang itulo lang ay man upang nasakon. Manatungo na kayong kalawak. Di ko siko nalingangat. Tungo na kaon niya kalawak. Di ko imaktakang itakay man. Tanap ako si tayo may ngayon. Pati? I want to hear you. Huh? No. Tungo niya. Tayo ma. Yan. Ipo. Tamani may. Mananunaw at nala. Apo takaw ng kat. Nunagulan nala. Tungo na kaon ng mayong. Ang matay na tapani. Nung nasuy na alumi. Uyak at tuniyuyok. Ang matungo na kaon ng mayong. Taman na kayo. Nakumi. Okay? Can probably be heard, I'll speak up. Where I come from, we use compasses quite often. But I've been told up north, because the magnetic North Pole compasses don't really work well. True, false, do you use compasses? Ato ko na nga makikot ko rin. Tayo ko rin nga. Umamaw sa kapatwa. Tamakikot ito kanin. Nasa rin mo tiko nga ikurunin. Tayo ko rin. Tayo sumunod sa ka. Pidyo rin lugi tayo ko. Tayo may tumimpik ka masuri. Atok patwa tayo may tumimpik. Nasa rin yung itigil. Tiko nga marito naslo. Tayo may ligay siya. Kisya ni watya ukalakaw at piso kataksutalo. Abong ngarak pagsat, maong ngarak pagsat. Tayo na tamakikutiw tuwak na nga. For example, that the cameraman. He will be our compass magnetic pole. In the south, it could be like this. In the north, Kalau nani abong tunga ngatak ko. Inuit nyo nangan ni abong tikko ngatak ko. so At yung ito ni tikko nga siyang nami mga akwe malitugo. in Resolute Bay, Raslo mili. it's almost pointing out west. Kingan namun lo tikko nga yun. But in here, we're Manili. further south, Nigang may naksawat ta. pointing a little bit Tapong ngaw naksagala sa uming ano. north is up here. Silak ba kang ta sa umiyak yung ano.
tikko angavattu. So that's how it is. Te meillä Yes, ngayo. we use the magnetic. Atuppattavun ei takkua tammakai kutitokai. Ihi, taanna atukkusikajei uvuna kiukunnattaga taanna ri tammarikkut kaupisiki luang minnersaqajormigattigu uumingali uannamu tainna uannamu saattartunga taanna uppiqijaortavut teimejingamma teima upakasuttoutaupanigajaqku teimeikiutillugu tamaaninnunna tunummi maniittukuulangagutta nuwatiamu uivaqaqalangagutta taanna maliinnaunlanginnattigu tamaani akauiyattinni malikiarunnartugu suurlu sikutuinnamikkutta ilamanaqarmikkutta ingaqqapigiñartavut qikertaqauluangippat mitsiigutaqattamimmat taina suliinnaqaluartilluguli ingaqqavammigattali uivaqasuartuta maniillanillu ungaqquiñasiuartuta taimeitsoqattamimmat asuqtau vammiyuttamaani maanili kingulliulaummigatta akkualakukittumiu taitsuminga GPS ngunaartami uuminga asuqtutuqaaluugnit sillugin taimeittaikkua uunukkun nattilimmun upagiaqaloqsumammayavun taimeitsuleqiyunnertumi qawi ikajortaqattunga siunauppa tainna liaqunga tailuanuullaqitsimani yumiyiugani qawiumat yutingataakkunigamaligiaqartuni malillaqanñaqani taikkua upakasuktavut ungatialualeqertumiñuloqsumammayugun alla nattiliusigataani nattilimmiilertilligu taikkua maangat uuvakkut taga uqaalamagiiloqsumayaanga uuvakkut ikkualiipaani kutsummiut uunukkut maaniisillugui ikkualiipaangat kiuttarpalerivat kikkun uvagut imaitsuleqiivu sulauppa ilisimalluartumiyiugani taikkua katigattigu tutjalertugui taina tuniilaursamayaqa unapiuvulleegimmat taisuma sivuluktingata uqautiilaursamayaanga unaqanuingitsung taina kamayigiyasi tammoqqayung taima tappaangaliorsiumayu qimmilimaangit qamutiimaqquuk qimmingit quliuluartu utaummata usilertiguit taina qauyimayu avuuna kivallikuortumiyulluni tamaungalorsimumman akukittumiung taima uqautiyaanga nitsaisiulillugu tappaungulorsimagatta ammaluiñiivun tutjaqaluaquttigu piyaqaasuluartualulertuti kamaniarpunga uvanga ajungilaq taimaiñurtu tainna taima ippigiyaalugilaqakku siqinermi taimaungittualuilaartu ingaqqalaqatta noqqattuta uqautiilorsumayaqa taunungaungitsorlu ingaqqalertugun nuluqaqattarmanga qauyimayiquuq mannagu atuqiartuqtavut uyaqauluartualummat tamaunagupi yaangammat taimagu taunga nulluarpigipattanganu ingaqqatuinnarta taimagu uqarniarpu taununga aputiinna tiagullerlun aputaqattialermi taununga ingaqqaniaqatta imaiyingalorsimammiyu tamakkunninga nalunaikkutarnik piyutoqaungingatta uimmaniaqayortugut ila uvangali pitseqitsuqutsuvalleigama taimaiñingayumi kingulliulortugut tai tamakkunninga asuqpammiyugu asuqtutuqauguluali tamakkua pitseqeerningeqqai
Tapong kainali. One more question? No more question?